Baba njani ngibani ngikhuluma la? UMahlathini. UMahlathini usehlathini lapho wenzani utopa amaphepha? Mahlathini ukhetho solubuyile lapho ukhangeleleni wena. Election Ngikhangelele ukuthi kumbe kuzasilungela ukuthi vele ukuthi sithole into zonke ukuthi sesiright. Ukhalela ukuvotela lephi ibandla lapha kunjani kona? Ngibana ngikalela lona lele elisibusayo ngakhalela lephi. Okay, uhamba lelibusayo. Bathina abantu kodwa balokho belithanda ibandla elibusayo. Baba. Balithanda ibandla elibusayo. Abantu. Abanye bathanda abanye abalithandi. Nxa ukhangele wena ubona liyanqoba lo nyaka. Nxa ngikhangele akunzima mntana. Kunzima. Ngoba abantu sebeqale kakhulu. Basolani kakhulu abantu. Abantu basola ukuthi vele ukuthi izinto ukuthi vele azisamanga kuhle. Ukuthi into ukuthi vele noma ukuthi uthenge imali kayikho. Imali isebenzisa amabhondi lawa asasebenza. Uyahola ipensheni wena? Ngiyahola ipensheni kodwa ipensheni yakho na ukuthi vele ngiyahola isinasa kodwa ngiholisa amabhondi wona la. Umbondo. Abakhambe naye babuya belibone namabandla bona. Yebake babuye basibone. Balithembisana. Abasithembisa ukuthi kuthiwa kuzalunga, ngazi ukuthi kuzalunga. Nxa ubezwe wena onokuzwayo ongani uyakuthinta phakathi kwabo bonke mbani? Anti kulabe Zaphu, kulabe leZanu, kulabe CCC, ongani uyakuthinta sinxa ikhuluma nguphi ngaliphi bandla? Abasilanda ukuthi vele ngabala bona lawo leZanu. Abezana. So yiba bafika yini? So wena ufisa kubulungiswe ungaphela ukhetho ufuna kulungisweni kakhulu okufisayo wena? Ufisa ukuthi vele ngifuna kulungiswe imali. Abantu bathola imali right. Esebenzayo. Esebenzayo. Hayi Mahlathini yabonga kakhulu. Yebo mntanami.